القريب مسخ غريب علو خبري مسخ غريب علو خبري هاي سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يو لومو كل ميديا فتشنا أقدر نزلهم كم فلتو من كان استقبلوا لهم زلنا زبلنا مرستات إذا غريبنا لنا نايلو ما أرستي again مبزحت زي أبزا كفالنا إذا فيديو زي تغربو عبيت زيناتات زيادة تكرو زلهم أقدر نزلهم كم سزفتن أتقدم يكون زلوا بزوان زدما كنتات ناي راشا يوكريني بكل مدى دما هذا أمونغو كلتين ترايد يكونه كلن عبيت حيلتات هجرات إذن يتوالد سلزلوا انتس بغطبة انتس بوتهدراوي انتس بسلوا انتس بدبلوماسياوي بزحات هجرات ساتفو زلوا اتزعبيه كستت نايز جزيو كابن العلماء ناب كلمة عزن خيط كم زغل زر لما بزح نجارات نرلنا هذا كابن لو بكرية دليل زلهم يوكرين حدش تصوير مع بلا خمزلا نسد ما كنت كملوا جميرة زلا كم زلا نبراشا جزا توسع غي أصوار كوهابا ناب مريت ناي راشا نخد حرم مستوري راتو زلا رايته كنا سوشت مريت راشا نخد حرم تدللا زد ما نابيك وزدنا عمزغل بوتين أب حنتي بأي سي سي أبالنا أي سي سي ويقول انترناشونال كريمنال كورت بزقونات هجر ناب أجيشلو نكسر دما زقبر زلو طلبات كما يكون كم زغل كريا كم فتنينا كم توسع دما نتكوينات بستفعل على من قد نخدفع زقبرو زلو كرينا مجمريا بزخن جمرس what's going on أبزي نزكونات كريا كم فتنينا التكوينات كما يخيد على ما بقوله بتمع ربع ميديان بت independent ميديان كرينا. Dan Hoffman, he's a Fox News contributor and former CIA station chief in Moscow, Russia. Dan, so good to see you. Thank you for being here. I want to start off with what is the significance of a drone attack that was launched over the weekend here by Ukraine? It was among its largest, over 150 drones launched into Russian territory, attacking its energy infrastructure. What do you make of that attack? Obviously, Russia counterattacking, but there are يوكرين أبز حلفة معلتات هذا سفح زخونة كسب 258 درونات زبقسة برتع زخونة متقعتنا مريت راشا فنياني را كل زين درونات ما عند علاماناتو نتناي انرجي ويوناي ندادي مدبرات ناي راشا ناي ندادي مكافافلي موصي كل عينت نتي تحت غرس ناي ندادي ناي راشا نمعناوي نيرو ناي ندادي ناي راشا كعنوز دلماني دهرلنا يوكرين كتبلو تخليهم نا كالك كمان الله نداد لشط هجرات بفلاي أمريكا نتنداد ناتا زيادة عبيرو باكشتو سلدل زلا أبزوان زد ما حدش حبريتا وتيلو indirectly بغطها زي كنا بتزاوري ندادنا يراشا ببزحنا بأوروبا شيء كم زليت نجير زلا سلازي ندادنا تو زيادة كشيء زلماني أمريكا يا صورنا تو كشيء زلماني أمريكا سلازي نزو كنا تاتزي يوكرين زعت تغزل قطر هذا دما أمريكا سلازغنة نزو كنا تاتزي ملو دليت كل وزغل نزل غجبر عقم كل وزغل نتلو نسي لازم انتينا نرزلنا نابتنا نداد بدبرات برتو زغنة نيدرونات متكعتي جبر كم زلو اسك سلام تايو بغمية اسك كونسومينا راشا of course كبر مال ستبالله specifically going after their energy infrastructure for a reason here. Yeah, they are. Ukraine has built out an indigenous drone capability that has allowed them to strike targets deep inside Russia. What they're trying to do is disrupt fuel supplies to the front and degrade Russia's military capability that way. They also know that Russia relies on the export of natural gas and oil to China and أجي انتايم زولو زلو بحفشا يوكرين أوش تعدي أبوشت يوكرين كتفريات غير درونات كم زلوا إذا خا كل التكنولوجي هيبوم أبتعد كم تصرح غير مالو سلام تايسكي ناي راشا ناي أمريكا وين أوروبا أصوار وش راشا هر مالو نخيب بحال لازم كل التكتيك رأيوه التصوار كابكال هاجر متيو أبتعجر كم سنانا عيقبرو أمه أب يوكرين سلتسرح يوكرين ترى تحت تلو بمبال برتع متكعتنا براشا نقبرز قبرو زلوي أجي يوكرين عندي اتزلوا صورات تقييما لزمريتها كتمال زغبانه يروغن انت تقبر زلا نو زمريت زورو ما كيديو ابوش راشا صيق ام فصم كنكلالنا راشا كنسا كنكلالنا حزبي كن وي ونت قطبا كن لمس كنكلالنا زبل علامه وسيدو واحد سراوي زلوو واحد اصوار زلوو عقمو اكيبو نابت علامو يزخيد جن نعنا بزمن قدي كعشان تخل بمبال نتزلوا مصورات يكون نتزلوا تكنولوجي نابوش راشا ناخذ كسولو مريصم الله بنصارو راشا دما معلتاوي نابتي كان جنبار ناي مبراقاوي يوكرين زلو نابتي من كتبلو زي دونباس اريا زبال نابو تدفق كم زلا معلتاوي حدش كتماتات تقاطر كم زلا بس كارتاي بكم زلو ابديت كارتاي كونن
ምክንያቱ ኣብ ዝዋን እዚ ናብቲ ፖክሮቭስኪ ዝበሃል ከተማ ኣዝዮም ቀሪቦም ከም ዘለዎ ዝንገር ዘሎ እንተዘይተቆፃፂሮሞ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ክርኢና India, among other nations, and they're trying to disrupt Russia's ability to export oil and gas and enjoy the kind of revenues that they need to carry on this brutal war against Ukraine. Volodymyr Zelensky, Ukraine's president, says that they desperately need permission for those long-range missiles to attack further into Russia. In fact, the defense minister of Ukraine has given the U.S. a very specific target list in Russia, and yet that permission from the United States has not been granted. Should it be granted, and why? I have a hard time understanding why the United States, why the Biden administration is putting themselves in a position where we are. ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ዩክሬን ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ሎ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ተራኺቡ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዝዛረብሉ ዘለዉ ድማ ነቲ ዘለዎ ማፅዋራት ወይ እውን ናይ ርሑቕ ሚሳይላት ዘለዎም እቲ ሚድ ሬንጅ ክኸይድ ዝኽእል ሮኬታት ወይ ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ተጠቒሞም ኣክንደ ነቲ ወታደራዊ ዕላማ ናቶም ዝጥቀምሉ ኣብ ውሽጢ ራሻ ንክሃርሙሉ ይሓቱ ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ረይዎም እቶም ናይ ውግእ ሓለፍቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ኩናት እዚ ኩናት ከስፋሕፍሕ ጥራዮም ዝደልዩ ሕጂ ዝምልስ ዘሎ ናይ ሲአይኤ ሓላፊ ኣብ ራሻ ዝነበረ እዩ ተመልሶ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና እዛ ፅዋር እዚ ንዩክሬን ስለ ዝሃብናያ ድሌቶም ክገብርዎ ዘይነፍቅዶ ኣሎ እንታይ ክንገብር ኢና ናብዚ ትስተዱ ንብሎም ዘለና ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ፈሊጥኩም ኣለኹም ራሻ ግብረ መልሲ ክትህብሞ እቲ ውግእ ከስፋሕፍሕ ስለ ዝደሊ ካልእ ዕላማ የብሉ ኣንጻር ናይዛ ፅዋር ንሶም ዝትክስዎ ዘሎ ኣንጻር የብላ ራሻ ኢሉ ይኮነን ራሻ ግብረ መልሲ ንክትህብ ፕሮቮኬሽን እዩ እቲ ኩናት ንከስፋሕፍሕ እንታይ ክትገብር ኣለካይቲ ዕላማ ዕላማ እቲ ኩናት ከመይ ገይሩ የስፋሕፍሕ ምክንያቱ ኮካኮላ ክሸይጥ ተኮይና እንታይ ዕዳጋ ናታ ክሰፍሓላ ክኽእል ኣሎ ሰባት ወልፊ ናይ ኮላ ክሕዞም ክኽእል ኣሎ ሜክዶናልድ ወልፊ ናቱ ክሕዘካ ክኽእል ኣሎ መዓልታዊ ክትበልዖ ኣለካ ኣብ መዓልቲ 3 ግዜ ክትበልዖ ኣለካ ከምኡ እቲ ሕልሚ ናይቲ ካምፓኒ ንብረቱ ክሽየጠሉ ተኮይኑ ብብዝሒ ክትጥቀመሉ ኣለካ ወልፊ ናቱ ክሕዘካ ኣለዎ እዚኣቶም ድማ እቲ ውግእ ትቕፅል ክኽእል ኣሎ ከስፋሕፍሕ ክኽእል ኣሎ ኣፅዋር ክሸጡ ተኮይና መክሰብ ናቶም ድማ ነታ ኣፅዋር ነቲ ውግእ ከም ዝቕፅል ምግባር ንዑ ነቲ ሓበሬታ ከም ትጠቅም ዘለካ ምሲልካ እቲ ውግእ ዘስፋሕፍሓሉ መንገዲ ኢኻ ትገብር እዚ ንሪኦ ዘለና ቋንቋ ከመይ ገይሩ ነቲ ውግእ ተስፋሕፍሖ ከመይ ገይሩ ይኸፍእ እምበር ራሻ እንታይ ግብረ መልሲ ትህብ እቲ ኩነታት ናበይ ይኸይድ ዝመፅእ ወለዶ ናብ እንታይ ሓደጋ ወርድ ናይ ግድሶምኒ ክልተ ፀጉሪ ዘብቀሉ እዮም እዚኦም ግን ሰብ ገንዘብ ረብሓ እንተለዎ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ምስትውዓል ከድልየና እዩ እዚ እቲ ኩነታት ከም ዘርኢ ኢልና ሃለዎ ከሎ ናብ ካልእ መኣዝን ክቕይራ ክፍትን ንእሽተይ ንስማዕ Tactically managing Ukraine's war of self-defense against Russia. I think far better for us would have been simply to give Ukraine the ATACMS long-range artillery. We've given them HIMARS. The British have given them Storm Shadow long-range artillery. And let the Ukrainians figure out how they want to use those weapons themselves. Of course, they're going to strike military targets. That's what they've been doing heretofore. The Russians, by contrast, are launching attacks against kindergartens. And we know they've hit maternity wards in neighborhoods and hospitals. The idea that we would be approving target lists, I just don't think makes sense militarily, for sure. ሰንታይም ዝብል ዘሎ ንዩክሬን ስድሌትኩም ግበሩ ማለት ስስዑም ትውግእ ዘለኹም ኣፅዋር ሂብናኩም ኣለና ዘለኹም ሂብናኩም ኣለና ከመይ ጌርኩም ተተኩሶን ምሂርናኩም ኣለና ብሳተላይት ናትና ድማ እቲ ኣፅዋር እቲ ክትክስዎ ከለኹም ናበይ ከም ዝኸይድ ክንሕግዘኩም ኢና ከምኡ ትዘረባ ሓቢይዎ እዩ ዘሎ ሓደ ጋይድድ ሚሳይል ክትኮስ ከሎ ስቕ ኢሉ ይኮነን ዝትኮስ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ብሳተላይት ክናበብ ክኽእል ኣለዎ ኤግዛክት ነቲ ዕላምኡ ክሃርም ድሕሪ ኮይኑ ብሳተላይት ናይ ዩክሬን ሳተላይት የብላ ናይ ኣሜሪካ ሳተላይት ናይ ኢሎን ማስክ ሳተላይት እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ እቲ ስታርሊንክ ዝበሃል ስለዚ ኢሎን ማስክ ኣብዚ ግዜ ኢድ እትዮ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኢሎን ማስክ እዚ ኢኖቬተር ንዓለምና ሽግር ዝፈታሕ ኣይኮነን ሂ ኢዝ ዲፕሊ ኣብ ናይ ውግእ ዓለም ይኣቱ ኣሎ ኣብ ናይ ስለያን ኣብ ናይ ውግእ ዓለምን ይኣቱ ኣሎ ኦልሬዲ ይኣቱ ኣሎ ዘይኮነስ ዲፕ ኣትዩ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ it is very critical ናይ ኣሜሪካ ኢኖቬተርስ ቴክኖሎጂስስ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ናይ ካልኦት ቢዝነስ ክኣቱ ከም ዝኽእሉ እዛ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክገልፀልኩም ክፍትን ስለዚ እቲ ኣሜሪካ ካብ ቀይሕ መስመር ናይ ቀይሕ መስመር እናሰገሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ራሽያ ከንታይ ገይራ ሱቕ ኢላ ድያ ትሪኦም ዘላ ንዝብል ድማ ሱቕ ኢላ ሳይትርንያ ዘላ ሳውን ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ትባላ There's at least 45 people, including 5 children, have been wounded by Russian attacks in the city of Kharkiv. Several Russian missiles struck a shopping mall, a sports centre and residential buildings as well on Sunday, causing massive damage and possibly burying people in the rubble. ኣብቲ ሃርኪቭ ዝበሃል ከተማ ዩክሬን ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበትን ብርቱዕ ዝኾነ ደብዳብ ገይራ 45 ሰባት ቆሲሎም እዮም ዝብል ዘሎ ሰማዕ ኣለዎ እቲ ዜና ራሽያ ከቢድ ኣፅዋር ዘለዎ ሃገር እያ ንከተማ ሙሉእ ሓሪማ ኢሎም እዮም ሪፖርት ዝገብር ዘሎ
45 ሰባት ቆሲሎም guess what እቶም CNN ምሉ መዓልቲ ክከላኸልሉ ዝኽእሉ እስራኤል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተኮሳ 10 ሰብ 4 ሰብ ይዝቐትል ብውሕዱ 200 ሰብ ቀቲሉ ከሎ ክልተ ናይ ሓማስ ዕጡቃት ክንቀትል ክንብልና እዮም ዝብሉ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናይዚ ሚድያ ብጣዕሚ ዘገርመካ ብጣዕሚ ንእስራኤል ክኾን ከሎ ፅንሕ ኢሎም ከረየኩም እየ ንእስራኤል ክኾን ከሎ ፀማም እዝኒ ወላ ሓንቲ ከምዘይ ገበረት እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ኣብ ናይ ራሻ ክኾን ከሎ ግን ራሻ ክሳዕ ክንደይ ዓበይቲ ኣፅዋራት ከለዋ ክሳዕ ክንደይ ተጠንቂቓ ትዋጋእ ከምዘላ ውግእ እዚ ፀወታ ኣይኮነን ብርቱዕ ዝኾነ ውግእ እዩ ኣብ ራሻ ድማ ኣብ መሬት ራሻ ኣማኢት ብኣማይ ዝቁፀር ድሮናት እዩ ዝመፅኦም ዘሎ ይከላኸልዎ ኣለዎ ግን ብዙሕ ካብ ይዕኑ ኣሎ የቃፅል ኣሎ እዩ ብዙሕ ክሳራታት የውርድ ኣሎ እዩ ኢንፋክት እዚ ናብ እስራኤል ኢሎም ኣፀጊዖሞ ዘለዉ ናይ ነፈርቲ ኩናት ዝተሰከማ ኣፅዋራት ቦምበራትን ገለን ዘለዎ ኣብ ሜዲተራንያን ዘሎ ብዙሓት ሰባት ዝብልዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ንራሻ ንኸተጥቀዕ ተዳልዎ ዘላ እዩ ዝብሉ ዘለዉ ተንተንቲ ምሉእ ብምሉእ ሓቅነት ክህልዎ ክእል ግን there is some reasons ከምኡ ንክትሓስብ ዘኽእል ምክንያት ስለዚ ኒኩለራዊ ኣፅዋር እውን ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝፍራሕ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ኩናት ናይ ራሻ ፍፁም ክስዕሮ ኣይከኣለትና ኣላ ኣፅዋር ድማ ናብ ወድእ ትኸይድ ኣላ ንዩክሬን ክሕግዝዎ ዝኽእሉ እውን ደረቱ እናበፅሐ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ስዕረቶም ንኸይቅበሉ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ስጋኣት እዩ ዘሎ እዩ ዝበሃል Ukraine's president says it's Moscow's latest effort to target civilian infrastructure and terrorize residents. CNN's Fred Piken with the details. Well, the Russians certainly continuing their aerial campaign against Ukrainian towns and cities, and really Kharkiv, which is really close to the Russian border, suffering the brunt of some of those attacks. On Sunday, there was an attack against areas inside of Kharkiv. Ukrainians saying that the rubble was still being cleared in some of the ብዙሕ ሓበሬታ ንሽፍነ ኣለና ምክንያቱ ብጣዕሚ ብሩታል ዝኾነ ውግእ ስለ ዝካየድ ዘሎ እቲ ኩነታት ኩሉ ከተርእዮ ይትኽእልኒ ኢኻ ብዙሕ ዕንወት እዩ ዝወርድ ዘሎ it's just بتعمي حيال زخونه كينات حدقنيا 7 people were killed in a massive attack by aerial glide bombs, and on Saturday another aerial glide bomb hit a village in the Kharkiv area, killing 2 people there. And the Ukrainians say that the Russians used what's called a Fab 500 bomb that has half a ton of explosives inside it and obviously causes considerable damage. The Ukrainians, however, appear to be fighting back. The Russians are saying that there was a massive drone attack on Sunday by the Ukrainians against Russian territory. The Russians say that they shot down almost 100 እጂ ኣብዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ብርቱዕ ከም ዝኾነ ክሳዕ ክንደይ ሓያል ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ኩነታት ናሕልፍልፍ ናበልኩ ክሪኦ ኩሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ፑቲን ፅንሒ ኢለ ከምፃልኩም እየ ኣብዚ ቢቢሲ ዘምፅኦ ካብ ኩሉ ሜንስትሪም ኢኻ ከምፃልኩም ዝደሊ ካብ ኩሉ ሓበሬታታት ምክንያቱ ዝተፈላለየ አንግል ዝተፈላለየ መኣዝን ሒዞም ስለ ዝዛረቡ እቲ ሸፈነ ግን ከመይ ከም ዝኾነ ክንመሃር ክንከል ኣለና እዚ ኣብ ልዕሊ ራሻ ክኾን ከሎ ኤርትራ ካብ ዝንላዕሊ እዮም ከሰይጥንዋ ዝፍትኑ ነይሮምን ዝቕፅሉ ዘለዉ A surprise incursion last month was the biggest military operation into Russia since the Second World War, but has so far failed to ease the huge pressure Ukraine is experiencing on its eastern home front. And Kyiv now faces tough strategic choices about where to commit its troops. Okay, ተሓቂ ቀስ በቀስ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ እንታይ እዮም ክብሉ ሰለስቶም እንዲኦም ኣላ ወርሒ ቀሪቦም ዘለዉ ዩክሬን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ ንፑቲን ኣሕፊርዎ ንሰራዊት ናይ ራሻ ኣሕፊርዎ ዓቕሞም ክሳዕ ክንደይ ብክኾም ዝኾኑ ኣፍሊጦሞም እናበሉ ነቲ ዓንዳር ኣካይዳ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሻ ዝኣተወ ጌጋ ከም ዝነበረ ሕጂ እቲ ሚድያ ተገምጢሉ እንታይ ክብል ዘሎ ኣሎ እዚ ክሳዕ ክንደይ ጌጋ ከም ዝኾነ ምክንያቱ ዩክሬን ሕፅረ ሰራዊት ኣለዋ ነቲ ሰራዊታ ድማ ኣበያ ክትገብሮ ዘለዋ ሕጂ ተገምጢልዎ ማለት ሚድያ ንባዕል ተገምጢሉ ክነቕፎም ጀሚሩ ኣሎ home front, and Kyiv now faces tough strategic choices about where to commit its troops. Nick Peak travelled to the regions bordering Russia and gained access to the latest Ukrainian army recruits at a secret training camp as they prepare. ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ ብጣዕሚ ኣቀላጢፍካ ፋስት ትራክ ነቶም ተዓሊም ናይ ዩክሬናውያን እንዲኦም ኣብ ሓፂር ግዜ ዓሊምካ ናብቲ ቅድመ ክንባር ብስተት ከመይ ዝበለ ሓደጋ በፂሖም ከም ዘለዎ ረይ ወዚ ወታደር ገፁ እንታይ ይመስል ኣሎ ጥቃስ የብሎም ዕረፍቲ የብሎም ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘለዎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ዝነገር ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ሲቹዌሽን ከም ዘለዎ ኣብ ምንቲ ምንታይ ይትሕቶ ሕጂ ኣብ ምንቲ ምንታይ ዩክሬን ንምድሓን ነው ዩክሬን ንምድሓን ኢሎም እዮም ሸይጦምሎም ዘለዉ በትሒና እንታይ ክገብሩ ሕጂ ክድሕ እንተዘለያዳ ሰላም ዘይውጁ ኣብ ውግእ كل ነገር ከም ዘለኻ ይኾነልካ ማለት ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ህዝቢ ዩክሬን ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ንረብሓ ዩክሬን ኣይኮነን ዝኩሉ ሞት ዘጋጥም ዘሎ ራሻ እኮ ጎረቤቶም እያ ነይራ ትማሊ ኮነት መፅያኡ ካብ ቀደም ጎረቤቶም እያ ነይራ ብሓደ እዮም ነይሮም ሕብረት ሶቪየት ድማ እዚ ራሻ ክትወሮም ትደሊ ቀደም ክትወሮም ምኻል እቲ ምውራድ ዘይኮነ ትሕቶ ግን ባዕሎም ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት ዘበገስዎ ናይ ኔቶ ፅሕታሪ ምዃኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክንደይ ግዜ ኣትሪሩ ገሊፅዎ እዩ
ስለዚህ እዚ ኩነታት እዚ ዩክሬን ኣብዘይ ጉዳዮም እዮም ዝጥበሱ ዘለዉ የስ ሃገሮም ተወሪሩ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሃገሮም ግን ክመልስዎ ይኽእሉ ነይሮም ሓደ ወርሒ ድሕሪ ትውግእ ተሰማሚዖም ነይሮም ፑቲን ሰራዊት ስሒቡ ክመፅእ ክወፅእ ራሻ ዩክሬን ድማ ኣብቲ ናይ ኔቶ ትብሎ ዘላ ንክትገጥፎም ዘለንስኪ ተሰማሚዖም ነይሮም ሓንቲ ወርሒ ድሕሪ እቲ ኩናት ማለት እዩ ምክንያቱ ትኽኢሉ ኬፍ ስለ ዝኣተወ እቲ ዘለንስኪ ልቡ ጠፊይዎ ሕራይ ዝበልኩሞ ክንገብርና ኔተይና ኣቱና ኢልዎ ነይሩ መንስካ ኣፍሽልዎ ኣሜሪካ ኣፍሽላቶ ዓዲ እንግሊዝ ኣፍሽሎ እሞ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ድማ ኣብፂሖሞም ኣለዉ I think this is the right thing to do. Look how long they've been on our land. You can't just sit there while they are capturing our territory. What will ኣምንቲ ምንታይ እዩ ዝኽእሉ ክትብል ትኽእል ሕጂ ናብቲ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስትስ ክንከይድና ካብዚ ተቐንዲ ሓበሬታ ክመፅእ ዝኽእል He has stated he's got the F-16 fighter jets, which have recently deployed in Ukraine. They were used to shoot down Russian missiles during heavy attacks, and he's called on yet more jets and pilot training. Interesting stuff. Ukraine's army chief has also reported significant gains in the Kerch region, and he claims control over 100 towns and villages. He stated that Ukraine has taken 594 Russian prisoners of war, and that Russia has deployed about 30,000 troops in response. Also, there's been a Ukrainian ballistic missile test. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነጥብታት እዩ ዘሎ ዩክሬን F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ከም ተዋሃበትን ተወሳኺ ክወሃባ ከም ዘለዎን ፓይሎታት ድማ ይስልጥኑ ከም ዘለውን ኣብቲ ኩርስክ ሪጅን ዝበሃል ምሩኻት ክሳብ 500 ዝኾኑ ራሻውያን ከም ዝማረኹ ከምኡውን ብዙሕ ቦታ ሒዞም ከም ዘለዉ ራሻ ድማ ግብረ መልሲ ሰራዊት ተንቀሳቐስ ከም ዘላ ናብቲ ቦታቲ ሓንቲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ድማ ሓድሽ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ኣፅዋር ኣብቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ሰሪሖም ከም ዘለዉ ዝንገር እስኪ ክመለስ ዓይነት ኣፅዋር እንታይ ዓይነት ኣፅዋር እዩ Ukraine war. As Ukraine reels from barrage of devastating Russian missile attacks, Kiev has now unveiled a new homegrown long-range weapon dubbed as Polyanitsia. Ukrainian officials claim that this new rocket drone missile can target Russian military bases and airfields. Can the new missile turn the tide in favor of Ukraine is the question we are asking. My colleague Hem Korsaria gets you all the details. Unveiling the missile drone on Ukraine's Independence Day, President Vladimir Zelensky said the new weapon would take the war back to Russia. So እዚ ሓድሽ ሚሳይል ዩክሬን ሰሪሓቶ ዘላ ኣብ ዩክሬን ዝተሰርሐ እዩ of course ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ሚሳይል ትሰርሕ ትኽእል ማለት ኣይኮነን ግን ኣሜሪካ ምፅኣቡ ትስንዖ ዘላ ምዃኑ ፍሉጥ እንድዩ ስለዚ እዚ ሚሳይል እዚ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣብቲ ኩናት ለውጢ ከምፅእ ማለት ኣብ ራሻ ብዙሕ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ፖቴንሻል ዘለዎ ኢሎም እዮም ብዙሕ ኣብ ኣድቨርታይዝ ገብሮ ዘለዎ by the way CNN ብዛዕባ ሓደ ፕሮግራም ገይሮም ነይሮም እስከ ንስማዕ Now here in Kyiv is one of the key figures tasked with boosting Ukraine's defense industry. He's Alexander Kamyshin. He was formerly CEO of Ukrainian Railway. Barrage that was incoming this morning at 5:30 a.m., first day of school. I mean, we see that there's an attempt really to get at the cities, a lot of the energy infrastructure. We see that Ukraine is hitting energy infrastructure and refineries in Russia. Where do you think this is headed? How does this help the war effort? As my president said, ክልቲኦም ንሓትሕትኩም ብርቱዕ ዝኾነ ምትህራም ክትገብሩ ትፍትኑ ኣለኹም ራሻ እቲ ትሕተ ቅርፂ ናይ ፀዓት ከተጥፎ ትፍትን ኣላ ንስኻትኩም እውን ናይ ነዳዲ ቦታታታ ክትሃርሙ ትፍትኑ ኣለኹም እዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ትብሎ ኣላ እዛ ክርስቲያን ኣማንፖር ናይ CNN ሪፖርት bring the war back to where it came from, back to Russia, and I'm quite happy because we proved that we've got locally designed, locally developed, locally produced long-range capabilities, and they fly very well around Russia. Okay, so you are partly responsible for procuring this. So tell me about these long-range capabilities. Is it another version of drone? What is it that's hitting those refineries? I mean, it was close to Moscow this weekend. We've got drones, we've got missiles that can go as deep as 1,500 kilometers inside Russia, and you've seen that it works well. Do you not worry that እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ከም ሓደ ብሓጎስ እዩ ዝገልጽ ዘሎ እቲ ሰሪሕናዮ ዘለና ኣፅዋር ክሳብ 1,000 ኪሎ ሜትር ክኸይድ ይኽእል እዩ ንውሽጢ ራሻ ከምኡ ድማ ድሮናት ኣለውና ሚሳይላት ኣለውና ስለዚ ብዙሕ ኢና ሰሪሕና ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ንራሻ ድማ ፅቡቅ ጌርና ከነቐንዝዎም ኢና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ ተሓትሕቶ ስምዕዋ ግን that's in itself going to escalate and cause another winter of real hardship here in your country? Well, we are living through 922nd day of the big war, and I'm sure that we will live through. And trust me, it's a challenge, but we proved that we can stand. We will stand. So there is a debate. So እንታይ ዝብል ዘሎ ክልተ ዓመትን ፍርሃን ጌርና ኣለና ኣብዚ ኩናት እዚ so ከም ገለ ኢሉ ክሓልፍ እቲ ግዜ ዝብል ዘሎ ወላ ሓንቲ ኤግዚት ፕላን ከም ዘይብሎም በዚኻ ትፈልጥ
እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ኣፅዋር ብፍጹም ዓወት ከምፃሎም ዝኽእል ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ ራሻ ዳብዳብ መሊሱ ከም ዝሕይል ክገብርዎ እዮም maybe tactical nuclear ኣፅዋር ክትጥቀም ትኽእል እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ቲዮሪ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ዓበይቲ ስኮላርስ ብተደጋጋማ ጠንቂቖም እዮም እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል important to understand when a great power like Russia thinks it's facing an existential threat, it will go to enormous lengths to deal with that threat. This is why if the Russians were losing on the battlefield in Ukraine, I believe they would use nuclear weapons to rescue the situation. This is an existential threat. You're talking about bringing NATO right up to Russia's doorstep. You're talking about bringing Ukraine into NATO. And this is something that ክንደይ ግዜ መጠንቀቕታ ሂብዎም እዩ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እንታይ ዝብሎም ዘሎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ዝዛረቦን ዝምነዮ እውን ኣይፈልጥን እዩ ብፍላይ እቶም ፖለቲካዊ ኢሊት ናቶም እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ዩክሬን ራሻ ክትሰዓር ክትብል ከለኻ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ራሻ ክትሰዓር ክትብል ከለኻ ራሻ ኣይኮነን ክትሰዓር ስግኣት ክስማዓን ተጀሚሩ ነትናታ ህላዌ ነትናታ ኤግዚስተንስ ስግኣት ዶቦም ወይ ሃገሮም ስግኣት ክስምዖም ተጀሚሩ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክጥቀሙ ክግደዱ እዮም ኣብ ዶክትሪን ናቶም ተፃሒፉ ዘሎ ይብላሉ ስለዚ እቲ ትምነዮ ነገርሲ ንዓለም ደብሲሱ ክኸይድ ዲኻ ትምነ ዘለኻ ብፍላይ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ዝበሃል ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ 10 ግዜ ብዙሓት ዞም ምሁራት ብጣዕሚ እዮም ብሕርቃን ዝዛረቡ ክሳዕ ክንደይ ደናቑር ዝኾኑ መራሕቲ ሒዞሞም ከም ዘለዉ ዋላ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ከምኡ ዝብል stupidity ናይ መራሕትና ዘሎ ደረት የብሉን እዩ ዝብል of course ረብሓ ስለ ዘለዎ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ካብ ውግዝ ረብሕ ሰብ ከምኡ ይኽብል ኣርሒቑ ክሓስብ ኣይመርፅን እዩ ፈልጥ እዩ ትፀገም ግን ነግድን ፕሮፓጋንዳ ክገብር ክኽእል ስለ ዘለዎ ከምኡ ክብል ኣለዎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ኢቨን እቲ ምዕራባዊ ዓለም ዝምነዮ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ is going to scare the Russians greatly. You've noticed, by the way, Ukraine, which is a de facto member of NATO today, it's a de facto member of NATO today. Ukraine, which is joined at the hip with the West at this point in time, just invaded Russia. It invaded Russia. So this is why the Russians do not want an alliance that was a mortal enemy during the Cold War. እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ እዚ ኻት ዝኸፈ ማለት እዩ ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኔቶ ብተደጋጋሚ ኣባሎም ክትከውን ምዃና ናይ ግዜኡ ሕቶ እምበር ዳርጋ ከም ኣባሎም ገይሮም እዮም ዝቆፅርዋ ዘለዉ ኢሉ ዲፋክቶ ኦልሞስት ሲ ኣከያ ዘላ ብወቅዳይ ዘይገበርዎ እምበር ኣካል ናይ ኔቶ ኮይና ዘላ ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ወይ እውን ኮይና ዘላ ብቲዮር ንብል ዘለና ሃገር መሬት ናይ ራሻ ወሪራ ኣላ ማለት ሲ ኔቶ መሬት ናይ ራሻ ይወሪሩ ዘሎ ኣፅዋር ናይ ኔቶ ኤቭሪቲንግ ናይ ኔቶ ሒዙ መሬት ናይ ራሻ ወሪሩ ኣብ መሬት ናይ ራሻ በፂሑ ኢሉ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ሳልሳይ ኩናት ዓለም በውቅዒ ጀሚሩ ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ግብረ መልሲ ናይ ራሻ እዚ ኩሉ እናተገበረ ከሎ ሸለሊሎ መቕድሎ ፑቲን ክሳብ ሕጂ ነዚ ኩነታት እዚ ከም ዓብ ነገር ኣይረኣዮን ኣሎ ዳት ዘ ቢግስት ፅቡቕ ነገር ኣብዚ ኩናት እዚ ፑቲን ነዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊሉ ክርዮ እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣካቢዱ ክርዮ እንተጀሚሩ ፀገም ከጋጥም ምዃኑ ኣቃሊሉ ይርዮ ኣሎ ክንብል ከለናኻ ንስለ ዘረባ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ኩናት ከምዚ ሓውሓው ብላል እናተባሃለ ናበይ ከይድ ኣሎ ናብ Mongolia. President Vladimir Putin arrived to Mongolia on a state visit. But despite an outstanding international warrant, he wasn't arrested by the ICC member state. Putin was welcomed at Mongolia's international airport by the country's foreign minister. The official visit comes amid an international warrant for his arrest nearly 18 months ago on charges of war crimes in Ukraine. Ukraine and the EU had called on Mongolia to fulfill its obligation to the ICC and arrest Putin. We have raised our concern. زحزن ጥራይ ዘይኮነ ዘገርም ድማ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ፑቲን ናብ ሞንጎልያ ትበሃል ሃገር ጌሹ ኸይዱ ኣሎ ኦኬ ፋይን እዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ፑቲን ናብ ሃገር ካብ ሃገር ይኸይድ ፑቲን ግን እቲ ICC ዝበሃል ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ዝበሃል እቲ ውግእ ጅምር ምስ ኣበላ ውሽጢ ወርሒ ኣቢሎም ንፑቲን ገበነኛ ናይ ኩናት እዩ ስለዚ እተን ኣባላት ሃገራት ናይዚ ICC ከኣስርኦ ኣለዋ ብምባል ንፑቲን ስጋት ፈጢሮምሉ ማለት እዩ እዞም ፑቲን ክሳዕ ክንዱ ዝስከፈሉ ይኮነን ግን ፍሪሊ ናብ ካልኦት ሃገራት ዲፕሎማሲ ንኸይገብር ማለት እዩ ማስክ ጉደም ወፅዩ እስከ the same ቤት ፍርዲ እቲ ICC ዝበሃል ናይ እስራኤል እቲ ብወግዒ ነታ ዘይብልዋ እቲ ህልቂት ድፍፅም ዘሎ ብወግዒ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ኣብ ቅድሚ ዓለም ህልቂት ድፍፅም ዘሎ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር እዩ ነተንያሁ እዩ ኣብኡ ምስ በፅሐት ነቲ ቤት ፍርዲ እንታይ ኢሎሞ
كندبدبكا ኢና ኢሎም ኣሜሪካ ወይ ክንእግደካ ኢና ኢሎም ናይ እስራኤል መራሒ ክትእግድ ንስኻ ወይ እውን ብኸምዚ ንክእሰር ክትሓትት ከለኻ ነቲ እስር ቤት እቶም ደያናው ዘለውን ከነጥፋኩም ኢና ኢሉ ኣሜሪካ ድሮ መጠንቀቕታ ሰይድሎም ኣሎ እገዳ እውን ሰዲድሎም ኣሎ ሂፖክራሲ እቲ ሓሶትን ምስሉይነትን ናቶም ክሳዕ ክንደይ ንጹር ምዃኑ ኣብ ፑቲን ምስ ኮነ እንታይ ብሎ ክእሰር ኣለዎ ኢሎም ኣብ ኣሜሪካ ኸ ዌልካም እናበሎ ኣብቲ ኮንግረስ ናቶም የዛርቦ ነይሮም ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ኣባል ናይቲ ኣይሲሲ ኮነ ክትብል ኢኻ ክሳዕ ክንደይ ተኣካይዳ ናቶም ሰብ ዘይፈልጥ እዩ ዝመስሎም ና ትዕቢት እዩ ወላ እንተፈለጥካ ታዴኻ ከተምፅእ እዩ እንታዴኹም ከተምፁ ኮይንኩም እዩ ትዘረባ ናቶ ፑቲን ከ ነቲ ሓይል ናቶም ስለ ዝረኣዩ ዓቕሚ ናቱ ድማ ስለ ዝፈልጥ ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጥ ሒስዎ ኣብዚ ጎረቤቱ ዘላ መንጎልያ ጎረቤት እያ ነው ጎረቤት ኤሮፓ ይኮነት ወይ ኣሜሪካ ይኮነት ኣብ ጎረቤቱ ከይዱ ዌልካሚንግ ሪሰፕሽን ገይሮሞ ብዛዕባ ምንን ይብል ኣለዉ ምንን ዘይኣሰርዎ ኢሎም ሰምዖ ፀኒዕኩም እቲ ናይ ኤሮፓ ኮሚሽን እንታይ ይብል ነይሩ ኣብ ናይ ነተንያሁ ግን ክእሰር የብሉን ኢሉ ዝዛረብ ዝነበረ ኮሚሽን እዚ ንዑ ክከላኸል ኢሉ ዝጣፋእ ዝነበረ called on Mongolia to fulfill its obligation to the ICC and arrest Putin. We have raised our concern about the visit and stated our position of the ICC clearly via our delegation in Mongolia. And of course, the EU supports the investigation by the prosecutor of the ICC in Ukraine, and we call for the full cooperation by all state parties. Members of the ICC are bound to detain suspects if an arrest warrant has been issued. But President Vladimir Putin has arrived in Mongolia for talks with the nation's leaders and defying an arrest warrant from the International Criminal Court for alleged war crimes. For more, let's bring in Bloomberg's Terrence Edwards. He joins us from Ulaanbaatar this morning. Terrence, first of all, tell us what the mood is so far and what are locals feeling about this visit from Putin? So, نالكم كابت خلو بقشة كابت خلو كتابك برزخل كل جزية كما يجر كانوا زم راحتنا يراشنا شاينا نايكالوت هجرات نتوم ضيفتهم بحماق من قد بحماق عين تراي خطوة صعب الذي يتعيسي زبال نافريقا بوقع لهم راحتنا أفريقيا أنا مسقاي كموني قالوا هجرات نساتهم سألوهم نوع من المدخام زجبر ود أمبر نيروبا أمريكانا نتي دانيا نايبت هيتبيت فريق أب أفهم زبلوا أب CNN انترفيو تزاربي نسخان أوروبا أمريكان كتفرد يكون كان بيت فرد زاغيونه نافريقا نقالوا دخلت هجرات كتسرات يولينا جيرنامبر نبانا خد مسؤول تخل من قد يبلني لومو كاب ديمقراطية هجرات كم يلوم ننابله بسزاربه دانيا نايتي أي سي سينير سلزي كل جيم ناتهم كل تشفت ناتهم كم معلتنا معلتي بعفهم يوصلوا اتمجشاد ما بوتين كساع كندي بزو جزي بفصل دمبرس كم زي بلزلو اتكوينات تبدما نراشا نمعصاو نمحصار مخانو تردي ولو نتكوينات ملاقة لبهي بو يشرح له قولنا دما قطباون دبلوماسيون بوليتيكاون صلوانا راشا نمحيال ليت معلتني يشرح زلو. Yeah, there's been a wide array of opinions, of course. Mongolia has historically had a very close relation with Russia, and most Mongolians do count Russia as the closest partner for not just for diplomacy, but to development. Mongolia has had, especially since Mongolia was closely aligned with the Soviet Union. There was a bit of dissent visible. We did see some protest yesterday. Social media was the entire spectrum. But really, if we look at polls, attitudes to Ukraine, we see that majority of Mongols would prefer a neutral stance as far as it goes to the invasion into Ukraine. سنتايم زبلو زلو بحفشة تي أمريكا زخونة صبغ إيديا بلان هاب كمزير قداي زيا أوروبا يخون أمريكا إيد سلازي بلوم زحلفوا إيد سلازي بلوم زخونة يخون قبل ما تسير بنيهم كلهم زيكم يوم زبلو فيتنام تاريخاوي مسحب رسوفيتن مسراشان تبغض مدنا لهم هاجرات أفريقيا ومبزحتك زي تاريخاوي مسراشات تبغض مدنا لهم because راشا سلدي جزء أتومن سلدي مزمز أتومن متخيلات حجزوا بنيرة إن مبزحتوا هاجرات علم حبر سوفيت مبزحتهم تحجز نيرة أنت ذيك إلى لما جمال حزاب عدا كوفيلا نيرة كما هم كاب هاجر نازورت يكلابوتين برونسب سلازي أبزو وانزي نعم مساعتهم كسقع زليلا من البعض نيش تنرد إيه ترغبن دي نخلت رغبن وي لك إحنا ميفزلو بوحن يقوم أبغوننا كنت ليلهم كفتيو أبغونهم خون زخل سبيل لنا أبزو وانزي السيد ماترياليتي مو حتى بيوم زلو نملا سجابت بوليتيكا وقداي جزين ترغيبهم الله سيازان بوتين
Zelensky has announced that Ukraine tested its first domestically produced ballistic missile, and separately he mentioned the successful use of the new missile drone. Glenn, let me come to you first, because as I say, we're also heavily reliant on reports that come out, and we always know that the first casualty in war is the truth. What's your understanding of the current situation? Well, I think the Ukrainians were a bit went for a big gamble, because they saw that every day their relative power vis-a-vis the Russians was weakening. And so as Western, Ukrainian, as well as Russian observers recognized, this incursion into Kursk was obviously a huge gamble. It had many different objectives. They wanted to divert Russian troops from Donbass. They wanted to perhaps capture the Kursk nuclear power plant as a bargaining chip. They, of course, wanted to create panic in Russia, hit some of its deep defenses, logistics, and as Western media keeps telling us, the great objective of trying to humiliate Putin, as the public might turn on him. So there was. I saw it as I see this as a last-ditch effort to. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፕሮፌሰር ናይ ካብ ኖርዌይ እዩ ሓደ ካብቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ብዕምቆት ዝፈልጦን ዝከታተሎን ዘሎ ኤክስፐርት ናቱ እውን እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ኩናት ናብ ኩርስክ ሪጅን ዝተገበረ ብዙሕ ዕላማታት እዩ ነይሩ ሓደ ንህዝቢ ራሻ እቲ ኩናት እንታይ ከም ዝመስል ወይ ንምርዓዶም ካብኡ ተጠቂምካ ነቲ ሎጂስቲክስ ይኹን ካልእ ወታደራዊ ዕላማታት ንምህራብ እንተተኻይሉ ድማ ሰራዊት ናይ ራሻ ካብቲ ቅድመ ግንባር ናይ ምብራቕ ዩክሬን ወፅዩ ናብኡ ነቲ ይከላኸል ንክመፅእ እሞ ንስኻ ነቲ መሬት በቲ ምብራቕ ንምጥቃዕ ክጠቕመካ ከምኡውን ዝተፈላለየ ንፒአር ብሚድያ ዝኾነ ሸፈነ ንክትረክብ ክብሪ ንክትረክብ ግን ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ናይ መወዳእታ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ከም ዝነበረ ጥራይኻ ክትመሃር ትኽእል ምክንያቱ ውፅኢት ዘይኮነ ክሳራ እያ ዘስዕብ ዘሎ እዩ to change the course of the war, but I think quite predictably it has turned out to be a huge mistake as well, because they're burning through all their best manpower and equipment, which they sorely need in other places. Yeah, you make an excellent point. And this was supposed to be the great distraction, wasn't it? You're basically trying to get resources elsewhere, use this as a bargaining position to try and negotiate peace. What's your take on it, James? Yeah, I always kind of come back to basics and just try and ask, what is the end game? And it's very, very confusing at the moment, I think. I mean... And Pokrovsk is so fierce at the moment. We can expect to see, with 10 to 12 weeks to go before the winter arrives, expect to see this whole front line very active over the coming weeks. Sure, great to see you. Let's talk broadly about the latest situation in the Ukraine-Russia war. And I guess with some context, we haven't spoken for a while, about how striking it was to you when Ukraine did cross the border and proactively go into Russia. Yeah, it was quite a surprise. I think most military analysts, I wouldn't be at all surprised if the West was largely caught. So እንታይ ትብሉ ዘለዉ ቀዳማይ ነገር እቲ ዩክሬን ዝኣተወቶ ናብ ራሻ ሲ በቃ ብኩላቶም ከይነገረቶም ብምስጢር ወታደራዊ ስርሒት ከም ዝነበረ which is just awful ንጹር ዝኾነ ሓሶት ምዃኑ ትፈልጥ ክንዚ ዝኣክል ዓብይ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ክትገብር ከላ ነቶም ለይቲ መዓልትን ካብ ጥኢት ክሳብ ፈትሊ ክሳብ ጨርቂ ክሳብ መግቢ everything ዩክሬን ጥቀምሉ ዘለዎም 100 ነፍስ ወከፍ ነቲ ኩናት ዘድሊ ካብ ምዕራብ ይመጽእ ዘሎ ነፍስ ወከፍ የድብለኩም መግቦም ማዮም everything ካብ ተዓዲ ተሃዲ ኩሉ ኣኒ የለን ኣብ ተዓዲ ወላ ህዝቢ ዝበልዖን ሰትዮ ዘሎ ሕርሻ ኣለዎም እንዲ ግን ካብ ወፃኢ ኩሉ ነገር ካብ ደገ ይመጽእ ዘሎ መምሃራን ኤውሮጳዮም ዝኸፍሎም ዘሎ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እዮም ዝኸፍሎም ዘሎ ሕክምና ኣካይም ኣብ ተዓዲ ዘሎ بجانب نازل زخونة قطبة محورنا يوكرين ميتي artificially تنقص زلات عادي بس جانب زحق زوا زلو قالت هاد بويا تنقص زلات there is nothing أبتعد استرف أبزو أنت لذي completely ما يتازل أكم زلو حجرسي كنديز أكل وتهدراوي تخيل كله عشان ما عاد وتهدراتنا صوارن أتفيلو زلو كينات تخيل كله نتوم زبوا زلو كينا جروي كذا ما حرمسهم كوجبري كلني it's impossible. الذي تحسوت ناتو جينا ملس تحسوت ناتو من تحقق كنفلت إليه. That bite as well. From a purely military perspective, you tend to focus on main effort, and main effort at the moment for Russia appears to be in the Donbass, and therefore what you want to have as Ukraine is to stem the tide, make the ultimate price for every step they move forward. So why would you divert 1,000 initially, potentially now 10,000 quality Ukrainian troops to several hundred miles north to do an incursion and admit that you actually have no intention of holding the ground? So you sort of think, okay, what is going on here now? Inevitably.
شوم تحكي كيف طوخ خند منتاي زي حدا كابتم ننوي حوان حدا بريليانت سرح كم زنبرن بنتوتات يفرسهم زلون نقدميتي قسقسهم زلون قال بروباغندا زقبر زنبري قال كابتم جنرالادي وتدرين حلفتنا عند انجليزي زنبري اجين زياتهم تم حلفت زنبرو ابت كابت ديفنس اندستري مخصص سلازلهم تميديا دما بوم سبونسر سلازغونه امبالت جابتم اندبندنت جورناليست NATO leaders, particularly in Europe, keep on talking about the fact that Ukraine is going to win this with the help of the West. Zelensky doesn't seem so sure. There was a press conference on Tuesday where he announced a big new plan in terms of winning the war. But winning the war in terms of that plan isn't actually winning the war. It's actually forcing dialogue and then peace negotiations. In what he says, the reason they're still pushing hard is because they want to have the upper hand in those negotiations. So all very, very confused. ولا أبز قربا وان هذا بريس كونفرنس غير نيرتي بريزنتنا يوكرين زلنسكي مالتيو أبت زبلو نعوت بلان زبلو نعوت بلان يكون كمي غيركا أبت أولا زتا كم زجمر تقبر مو أبت زتا دما قلا نجر حسكات تقرب منبر عوت زبهال مدبن زخون يكون استراتيجي نعوتن كم زي بلو الذي عوت هاشم كمتين هاي سلام كونفرنس لما سويس أكيبم نتكلم دي تواجع هاي الخاخي أنت زانتالا تفلتوا أنا أتأكيبم ديم ولا no I don't know أنا أستأكيبهم نتات بالعمد نبرد دمسي دول نقبر الله خبز خلاهم فلطايلهم التعمس بحسابي لما تاكيهم من داخل قبر الله مستبهل دم تاخي بفريس زبهل لك كوميد ما نتقندي أبو جزء ولا حي لك عدم كان سلام كونفرنس غير كاس انتهى لو تخاطنت لك عجر معكم اتنا عود دبلوزلو ولا حنتك حزه كم again نايم الدنقار مهان And I think also I had Dr. Gilbert Doctorow on yesterday, who's an expert on Russian affairs, and he has said, you know, the discussions in political circles in Russia are very, very concerned at the moment. They're concerned about some of the weapons that America is talking about giving Ukraine, like the JASSM missiles, which have a range, I think, up to, there's two variants, but one of them have a range of up to 900 kilometers, which could reach Russian air bases, which is moved deep into its territory to avoid exactly that. There's also discussion in Russia, quite paranoid, I think. كما دما أبراش أبزوان زي بزح سقاطات يفتر كم زلوا مهنياتو تازواراتنا يا أمريكا تتكيمهم وشت رشاتيوم نتي إير بيز ناتهم كهرم خمس قلوب زهد نفرت زلوا بوتات بزح سقامات فترة خمس قلوب حنت جيجات رأي هذا ما تأهلك حنت مثال تاتيا ما عاد عنوات كتفترة الكات خليها سلزي إزاي كم عينت عنوات تفت يروقي راشان تعينت قبل ما تسكت تبتغل it's going to be very very dangerous war ناي بحكي حدا غنيا كنا تاتينا نرزلنا and راشاويان have a good reason وريخ قبرو عزي عبا هاجري زلو نفسه كيف إنشنا يتعدون بإير ديفنس سيستم كلا خلوي يقولون سلزي إناف بوتالهم عنوات نغوردو بتزلو ما سوار جيرو نشاتهم كلا خلو نشاتهم من البات نتي استراتيجيكو أقدر سنزلو إير ديفنس سيستم جيرهم لولو يم كند سفحاتنا يراشا مريت حسكاغ نقول له كلا خلو يدخلنا نعوز خون إير ديفنس سيستم كسفترة يدخلنا that's why زوكينات زي قدالو انت زي اللي راشا عند حرب 5 قطر خاينا متى كم زقبر فلوتيو ندحري قدفي لو ممديش ممكن نيكولا روات وار كنت كم خانا نزيان مستتكمد مع مخنان راشا 5 قبرت يعني نخبلو سلز دلي وزلوي وي ون متتتاو كتقمم سلز دلي زلوي وتسقم كوين زلج لذي again لما لسبتي نسوم زلو زلون انت كون الناس خون زلون operation. We don't know what the objectives were, but what pretty evidently President Putin is painted as Mr. Security. You know, he's stability for Russia. Russia largely is not aware it's involved in a war in Ukraine. By actually invading and incursion in, and 120, 150,000 residents had to be moved out. They will talk. They inevitably, that takes the message, it undermines Putin's position. Also, if Putin wants to do something about it, crush it, he's got to move troops from the front line. That eases pressure on the front line. But so far, we've not seen that. كل تزربا كما يجر كانت جيجانا يوكرين زقبرتو إنما شفان زقبر زلوا again أمريكا تمساسالو قام كويس. Politically, now the Russians believe that the United States is really behind this proxy war, is the way Putin likes to frame it, and I don't think that's a good look for the United States of America. All really good points, Dan. Now let's talk about this stage of the war that's happened over the last month. Ukraine making that surprise invasion of Russian territory, taking control of 500 miles about of territory in Russia, and then you've got the Russians though responding, trying to take over a very key city in
the Donetsk region at the same time. Where do you see this land war at this stage and its significance? Look, we're 900 days into this war that Putin, by the way, could end immediately if he chose to. He was the one who launched it in the first place. The Russians have their sights set on Pokrovsk in Donetsk region. The Ukrainians took Kursk and a large swath of territory that they hope to potentially to use, not just as a buffer zone now and to launch attacks on Russian military bases, but also potentially to negotiate that territory in return for the Russians departing Ukrainian territory. What I would just emphasize is that the stakes obviously could not be higher for Ukraine. It's an existential fight for them, for their survival. But Russia is also trying to demonstrate that a nuclear-armed state can forcibly attack a non-nuclear neighbor to create a sphere of influence. And that's why their allies are Iran and North Korea and China. China would like to do the same thing. And that's just another reason why we... So انتهم زبل زلو أبزي وان دي أمريكا ولا حنت قد قبرت خلنا أبجك أنا ملحس ربع مهنياتو سألتنا تعزيهم بزيهم عزيهم حيلهم الله. There's nothing America قد قبرت خل but media غير media بيدا سلو سخنة كم دليتا قد قعرت خل يعني انتهم زبل زلو راشا أبزي وان زي راك قبروا زخلو بفلاي مريتنا يوكرين هزم سلو زلو يوكرين زخنا نقدر قبروا مسألة الله مهنياتو نلاوي مزك على سلو نتقمخم يمزك على سلو everybody knows that ربحاناتكم ناتكم صلوا ناتكم أصوارات أب يوكرين كوينو مسارحنا عاجر كان راشا نمدخام تي استراتيجي كليري أوروبا مس راشا زنبرو بلان نمبتاخ كم دما ني راشا أتصبغ يركا خداخم من تاني تشاينا نمدخام حق زكاة طبعا هذا استراتيجي كله بعفكم كالوت أكالات نايتي أمريكا سلزبلو everybody knows that جدايد وزلو بدنقاص أنا راشا تتكلم يوكرين كم بدنقاص تتكلم تشاينا دم حجي راشا خمي جرات عوض كم زلا سلزرو زلو التايوان دم كم قبريم تايوان مريتومي سوون وداينا تايوان إن تشاينا نخلت يوم يزملكت نير أمريكا أشحات كيلومتر رهيقة مس تايوان كوينا نتشاينا تفرر هلو مهنيات أين برا قداينا هزبا قداينا عدام قبرت نير أجد تأندارا كايدانا أمريكا زفوت أوروبا نتاتينا نرزلنا أمريكا قد أبزوانزي اتزعبيت أجمع وشت أيزل تشاينا ويراشا يكونوا أجمع تزعبيت أجمع أب أمريكا يزلوا أجمع سدما هذا تامونكم زلف للي كلا يدما اتنايت الناس أجمع تهاجر بسنكتن كوربوريشن اسنربحاني لن نتمدهاني تقول نتمجبي يقول نتجعل ماله بزوج أجمع فتيرهم مزلوا 5 ميتاوي كابت تزبي obesity ويون للعاقل ميزان كم زلوا كابت نورمال زحلف ميزان كم زلوا قداينا يستفلا لحمامات كوينهم زلوا شغلة البونات ناي ولفتات ناي زخلوا بدراك تبلاشي زلوا بمتخو خاص ناي كلاشينات زمت زلوا لذا أمريكا اتزعبيت أجمع أوشت أي زلوا أبدا جاي يكون زلوا نتاوش أزلوا تجمع كتفتحوا سلزي تدلي ناي دقت على تدلي لنابو حيلا جرا نتوش تاويت أجمع تام شفنو قناة زغلنبر أمريكا نود كتار نشجران عند بقى تا قناة زغلا أوشت أي زلوا they have a huge problem up توشتي بتي بعلم زفترو زلو تهم corporation ست بوليتيكا سلتو غزازرو لك كم زوم ناي أصوار نتي بوليتيكا تغزازيرون كوجنا وجد وزوازلو وتوم ناي فرما دمانة سب كمي جركا بولف ناي مدهانيت لبغص عزتفو تبلاش وما ما لو أبتحكمنا تسقع كم زنبر ما نتمنجس دما نت حماماتتي مدهانيت نكخفل بتي ميديكير ديوم قلقل زبلو بزح جنزب كابتي تاكس كم زوسد يقبرو سلزي نفس وكفة بتحجر زلو جيمي تسعود هذا كم يجيرو كابت منجسي يربح نت بوليتيكا دما تجزو توم تكنولوجي كم يجير كان سب على التليفون ولف كم زلو تجبرو توم ناي كوكا كولا نتي ولا كم يجير كولف ناي كولا هلو تناي ماكدونالد كم everybody ستاربكس كم يجير كان يبون ولف تجبرلو ايفون كم يجير كابو حبزي وص تجبرو فيسبوك كم يجير أبي يلقبو everyone is trying نتهزبي تبلاشو ومن تعرب حناتو نقوحس كل تبلش الدماء وسيد كم تساي كنا بلونج ترم نتهجر كاس كم زغليز فلت الزجن التزلو كنا تاتيو كل شب دماء كسر لهم فلتنا له علمنا بخمي من قد تخيل الله كل تسجبر دماء ربحانا هزبي يوحس مالتها يكونن نجزياوي ربحانا خطبل زجبر زولا كايدايو بعد ريز وريز كم زلو ترينا هنريو نغل I hope كابز تمهيرنا كنا تاتنا استخاخيلنا زد اللي من قد خنكتل علامانا تيدما نتزلو كنا تاتنا نتزجبر بروباغندا تردينا هجرنا زجبر بزبنا زجبر بحبرت سبنا زجبر نجارات كان للي لو كل دماء نحنا وبقلنا زد اللي سكم تنحن وسط كحجز الناس لزد اللي نابل كيز أقربه هلو مع السب زخودية بليز لايك جبرو سبورت جبرو كم وترناتكم دقة فايتو وحد نابلكم مزيالة بواقع معمول علم تسديد نازل لنا كم كنتلو زلنا من قد جخنا بربكم إياه مجمريا اتحزنا يازل لنا ورقة تمني خاطره بورقة يكون سلزي عدلنا يتمرتي نختم مهار أبي ينفرسيقنا بكولج كي كختم مهار عدل تخفيت الكالو
ተጠቐመሉ እሱን ተዘይረኺብካ ድማ ኣብ ኢንተርነት ተጠቒምካ ተማሃሪኻ ጽርኽልተ ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ኣብቲ ዘለኻ ዓዲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ክትገብር ዕድል ኣለካ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሰባት ብዙሕ ግዜ ዘይረኽብዎ ተጠቐመሉ ገንዘብካ ኣብ ክንዳ ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ኮይኑ ከም ዝዓብየልካ ግበር ሳልሳይ ድማ ገንዘብካ ክእለትካ ለቀናቢርካ ናብ ኣፍሪካ ኸይድካ ትካል ድዩ ገዛ ድዩ ንኽትሃንፅ ውጥን ግበር ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣብ ፕሮግራማት ናትና ተማሂርኩም ናብ ስጉም ትክወዘኩም ስለ ዝኽእል ተጠቐሙሉ ይብለኩም Thank you very much.